ole che be ole tun tum chu Facebook account password reset dan le kan account na sign in an Awmloh den tar kan sei do dani o se bera chuan Facebook ko inu tanga he like kila hin du tang tuna hian kan account na lut an Awmloh se dan kan sei ma sa do nani setting inu tanga security and login ti hin kaliang chuan hemi hin onang get alert about unrecognized logins ti hi min on to hi chuan mi I account alo sign ta se message ni donga I log out sak theini I log out sak don chuanin heti lai ve lai hena mo simor ti ro manga chuta chuanin metanga log out o ti o log out all accessories ti ro mang metanga ta khania to ba han log out ti kha I me le do ne ole pakhat chu kan zawa tuna chuan Facebook password reset an kan sei do nani pasibera chuanin sita hin kal lenga log out an kalang ni sanga log into another account ta hian in pro name man phone number mo kha forgot ta hian kal liang continue nga code do thlen kan khnak don ni no thlenga nan code chu kan chu do ni 106587 106587 continue bang dahin password thar to in chunga lai hi ai hin tikang chuan change password dahin me lenga a zau de ni mai ole khati zon khani ro se kalome